khoba ichi in bang a he ema I opna leitung le adang leitung te le adang asite khalle khat aki kamlat na te zosi kilomita le taitam pita omhi chi in kigen thei tama se le ashi le akata tung a ben chile mun khalle mun khat a opna le aki kamlat na zosi ben kilomita le taitam pita gen bai chile atam na le akitut na akingai sun na zosi akigen khet chengin ema I khoba le atai ta kigen na a hi khoba ichi penin hun hilohi akata sunga aom akigamlat na te zunit khatpe a hi ei leimi hingte in tuni dong chenga ithei zo lo le akili la den penin a hi le khoba sanga amallang zo bangma omlohi chi ngai sunna a hi khoba I malandan penin a hi le set kan khat jingin taiteng som thumbal tung hi kilomita to chile pen teng khalle tul som gille tul gu cheng bang khoba pen malang hi khoba in sekan khat sungin emai opna leitung pat sagi bang pat man hi khoba ichi te pen khalle khat akigam la na pen 9.46 trillion cheng bang kigamla den hi gente na emai opna pan sani I khoba le ha I khoba to pe bai chile minute get sung bang be sot ding hi ni le ama I kinai pi pen asile prosma century akigamla na pen chile ni I khoba to pe ding hile pen 452 kumbang sot ding hi tua ahi ta ji in khoba to khal ichi penin khoba wang to apeiding akigamla na pen te theina ahi thei pen penin gen bai chile ni I khoba pen sekan khat sungin mi ta to gen bai chile teng thumbal kamla in kilomita to gen bai chile sekan khat sungin taiteng li kamla hi akigamlat na taito gen gya bai chile sekan khat jingin taiteng khalle tul som gille tul gu cheng bang gamla hi gente na in minute khat chengin taito na theino ma a hi le teng khalle tul som gille tul gu pen som gu to myau la chin tam na khoba I minute khat sunga ape na man telta in theiding hi tuni dong chenga kabidu pt akoi mapo tunga kalungdam mama YouTube subscribe hi jong comment hi jong Facebook mama follow wa hi jong share hi jong in like epete tunga gen zolu kulungdam mama mailama jong bidu hinglon to lai ding ka hi je in akoi mapo in thane na pe cheteng bu jesu min to hinge ning tuni igen na tuni tam cheng chibai lungdam